gledatelji, počinje nova epizoda kviza PRF na PF. S lijeve strane 5 zagrebačkih ljepotica s cvijetom u kosi pokušat će doći do trećeg trofeja za redom pod čvrstim vodstvom Silvis. S 10 strane Natko! Baka prase, tu su moja braća, samo gazimo. Vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. A brate, ono moje. Muzikom se bavim kao hobi, ali od pola repera sam opet bolji. Velikim pljeskom pozdravite voditelja Pozdrav ekipo, dobrodošli, dobrodošli debili. Idemo se za početak odmah baciti među žene. Polalo. Le striperi! Idemo upoznati izaziv izazi kontra! Igra broj gradu Ovaj momčić misli da te može pobijediti. Dođi Natko, da te vidimo. Morate opaliti po ovoj gljivi što prije. S čim ljudi često uspoređuju glavu čelavci. Hajmo vidjeti. Evo, nema tiki. Naravno. Okej, Silvija, da čujem tebe. Lubebul. Sa lubulom. Još ljepše. Okej. Nema niti lubuli. Ostanite ovdje sa mnom. Gospodin Đani, pitanje je za vas potpuno jednako. S čim ljudi često uspoređuju? Sa ženskim grudima. Okej, sviđa mi se. Nemamo niti to. Sa djedoj gudu. Okej, jaje. Da! Pep! Pitali smo 100 ljudi. Što neki ljudi nose? Koja brzina. Dijana, izvoli. Kako neočekivano. Mik, molim te, djevojka te gleda sa leđa, nešto pristojnije, please. Što neki ljudi nose, a sram ih je priznati? Potno. Ne, ostanite mi ovdje. Idemo tražiti rješenje u nastavku niza naših igračica. Silvija. Slušću. Molim. Slušću. Molim. Ne čujem dobro. Dugu. Jesu! Letjeti. Navedite žensko ime od 3 slova. Peršin. Navedite biljni začin. U lokalima. Gdje nije dozvoljeno pušenje. Ribarska. Navedite vrstu mreže. Navedite žensko ime od 3 slova. Ti si stari moj! Zbogom. A brate, samo šajns. Na ruci bijelo zlato s prstenom od platine. Glava će lavi od sajtamine. Ako kažeš isto što je rekao i Natko, onda mi raspalimo ovo. Ti onda daš neki drugi odgovor. To je sve jasno. Izvoli, Đani, kamera je tvoja i sretno. Velika brzina. Eva. U zatvorenim prostorijama. Koća. Ode nam vrijeme. Flash. Dakle, prva žena, nažalost, 0 bodova. Vidimo. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Oprostite, vidimo se u sljedećoj epizodi kada ćemo biti ponovno svi zajedno.